Evo ovako, dragi gledalci, kažu da jesen zna biti lepa. Nekome zna biti tmurna, pa sad kako ko voli. A tu je naš dragi gospodin Dejan Milenković koji je opevao, tako reći, jesen. Pesma se zove I ove jeseni, ako se ne varam. Tako je. Susreli smo se, dobar dan, susreli smo se na Beogradskom pobjedniku, uzeo si tamo nagradu, sada smo došli ovdje na festival u Rumi, pa očekujemo možda i ovdje. Bože, daj da bude. Vidjet ćemo. Pa nagrada nikad sve je moguće, sve je moguće. Sve je moguće. Pesma mora da nađe svoj put. Pa ja mislim da je pesma u veliko već zaživala. Pa, to onako, sluša se. Pa što si skroman? Sluša se. S obzirom da si dobio nagradu Beogradski pobjednik, pa sad ovdje, pa vjerovatno da se sluša. Da, sluša se. Drago mi je, ono, sluša se, ide. Ide na radio stanicama, ide na MIG radio, na Morava radio, itd. Ide na RTS-u, na televiziji. Tako je, u popularnim programa je, emituje se i tamo. I na Top TV-u, nadamo se. Na Top TV-u, naravno. Nemoj to da zaboravimo, Deni će nas ubiti ovdje kad nas vidi zajedno. Pozdrav za Denija. Demi, reci, Dejane, ko je radio tu pesmu? Tu pesmu je radio moj drugi Ivan Marković Žmigi, tekst i muziku. Aranžman je radio Bako Jovanović i Darko Brkljačić, u čijem studiju je snimana u Stuttgartu, studio Piano. I to su otprilike neka ekipa autora, moja malenkost pevanje. Dobra ekipa, dobra pesma, nagrade se kupe, tako da ja mislim da nema krize za tebe. Jedna tamburaška prava, lepa, vojenska. Mi svi znamo, Dejane, da ti puno radiš. Kakvi su ti planovi sad preko leta? Pa leto je uglavnom gore gde ja živim, znači malo mrtvi, jer svi odu dole, ovamo u Zavičaj, ali u principu doći ću ja, ako bude šta, kako se zove, otpevat ćemo, ali gledam leti da budem na odmoru uglavnom. Da više odmaram, jer radim cijele godine. Znači, preko zime skupljamo kao krčci, a leti se... leti trošimo. Naravno. Pa to je, mislim, također parola bukvalno svih nas, u 90% ljudi. Očekivanje večeras od festivala? Slušaj, očekivanja, pa šta znam, mislim, bilo bi lepo da bude nešto, ako sam zaslužio, ako se ljudima dopadne, žiriju pre svega također. Voleo bi da bude neka nagradica, eto, prošle godine su mi iznenadili, prvi put sam se pojavio i već bio pobednik, znači drago mi je, trudit ću se da bude, kako se zove, lepih pesama, a sad da li će ova današnja da zauzme neko značajno mesto, vidjet ćemo, ne mogu da kažem. Ko što kažu, bitno je da se ovdje družimo svi, stiču se nova prijateljstva, dosta ljudi upoznamo, pa sad nagrada, nikad viška ne boli glava, dobro dođe, ali Bože moj, ko što kažu, neka najbolji pobedi. Bravo. Hvala vam, Dejane, na ovom razgovoru, pa se vidimo i nekom drugom prilikom. Vidimo se. Hvala. Ćao.